di mohon. Junaon gimana? Awak kesel. Masak naon tuh? Kulit. Pindahan. Ah. Proses ngebersihan kulit. Tuh langsung sare tadi mau enggak? Ya. Kita balik udah. Balik datang ke Imas setengah 7. Sampai ke jam 2 jam baru udah mangsa si udah kualele dah. Datang Si setengah 7. Abid, si Restu, si Tendi. Kualele si teh anjing ah, Barangnya di dia. Heeh. Ah, kenapa makan dia? Kakang kemana? Ada di warung wae. Malum eta Di warung wae asa teh mapinah-pinah ka saung ieu mah. Siap. Sawah di saung. Di warung. sa Di warung eta si kakang. Sawah di warung. Di warung mah nu ini Apple gitu kan. kikil asli ieu mah, kikil muning. Bukan kikil sapi tapi muning. Kikil, Bang. Enak dipandang, enak disantap. Maknyos.